Le ka jiwang Solly Makamu channel mi ri na wa n'wina the one and only swi endlisa swin'wana loko se ni swi vuli ko tala swilo leswi va nga za va ku thana vito va ku hi we the one and only. So namuntlha ni lava ku hlamusela no sungula episode no pfula episode hi ta ku mina ni kurisi ku yini ma vo ku na swilo swin'wanyana mi kuma ku loko vanhu va kha va ku chingela hi swona vo va twanga ku vo chinga mara va ku endla ku u tsundzuka la u huma koho se u swi vo ku u nga ku se ni fambe mpfhuka wun'wana wo leha ngopfu lowu nkarhi wun'wanyana ni nga tshembi ku ni nga hetelela ni fikini a ndhawu yaleyo ma vo se ni ta sungula ka 1991 loko hi ta rhurha a xitasini a tlangelani hi ta hala new stand a ka ha ri new stand mara hi nge sweswi hi nge he vuli ku new stand hi ka hi vula switandi swa 1990 masisisi se mara van'wani lava va ha tshamaka hala va ha swi vitana ku hi le new stand na sweswiwani lawani. So loko ni hi rhurha le a tlangelani hi ta tshama hala va ku vitana ku hi le xitasini ka la ka hina a ku ri na tiyindlu ti-2 ta randavula se leyin'wana a ku ri xitanga ene a yi nga ri na rivanti a ko va wa xivo lexa seyila musa a ko va seyila u kuma ku hi pfala hi rona. So mina a ni ri ka B hi nkarhi wa kona se swi boha ku ni ya tlela laya ka seyila leriya a xitangeni ni tlelinyana nkarhi wo leha ivi swi ta ni nga va ni tlelini kumbe 2 to 3 years hi mhaka ku va hi kha hi tsandzeka vo ma 35 rand ya ku xava loko hi nkarhi walowa se loko swi kha swi ya nyana yi kumeka mali ya koho se ri xaviwa loko se a ku ri xitangeni mara xi ri na nyango u nga ku hi nkarhi wolowo se a ni ri ko vo ma 4 a xikolweni swi nga ku endla ku switsongo swi nga ku endla ku u va bari a vanhwini hi mhaka ku va we u kha u swi vheliwa ngopfu hikuva u kha u huma vusiwanini ku fana na sweswo ni swi vulaka swa ku u kuli ku ri hava rivanti se va hetelela va ku endlela rivanti u kuma ku se yindlu ya we ya khiya u nga ti kuma ku na loko se u ya toilet u suka u khiyini se va za va twanga ku wo va na mali ngopfu nkarhi wun'wana swi ku rhambela na titsotsi kasi i mhaka ya ku a wu tshembi ku hi we u tlelaka ndlwini yo khiya ene ma swi vona loko n'wana wa ka B a kha a tlela a seyileni no va risk ku va ku ri risk. So loko swi ya nyana se ni kha ni tlela kwala xitangeni mara xi ri na rivanti reriya ni ya ni kha ni kula na mina a xitangeni hi vula la ku tshiveriwa ko ndilo loko wu tshiveriwa wu humesa musi a wu swi tivi ku leyi i minkumba lexi i yini loko wu hangalaka wu khumba xin'wana na xin'wana lexi nga kona. So ni tleli ngopfu a minkumbeni yo nwa musi hi mhaka ku va yi ri kwalaha xitangeni se loko swa ha famba kahle hi ndlela yaliya laha hi enjoy ku khiya hi 2000 ku na mpfula yikulu se yi wisetela tiyindlu leti mi kumaku ku nkarhi wun'wanyana ti nga makiwangi hi switina swa semende hala hansi or khumbi hinkwaro se lexiya xa mi xitanga a xi sunguliwe hi switina swa semende a xi tiyi ngopfu se a xi wangi hi mpfula leya 2000 mara yindlu liya yin'wanyana liya ya main yiwa se swi boha ku vo mhani va teka xitanga xa mina mara se xi nga ha tshiveli ndilo ku va yo yindlu ya main
mi a ni faneke ni ya tlela le alwangwini leriya ra Phumalukshaya. So a ku ri na misava ya ku tala ngopfu a yi nga humesetiwa lwangu laha a ri nga ri special lwangu ra ka hina a ri nga fani na van'wana lava va ku loko va weliwini u tlhe u kuma laha ndzeni ku semenderiwini ma twisisa. So a ku ri lera ra ku ra ha ri na misava liya vhele kwala ndzeni a ku ri hasahasa. So va ni kombelela ku ni faneke ni hamba ni tlela kun'wanyana. Se a ku nga ri na ti-room laha a ni faneke ni tlela kona because boti lava va laha a va ri na room a va ri na nsati ene hala kun'wanyana a ku tlela vanhu va xisati. Se leyin'wani room a yi ri ya vinyi va muti. Se mina swi fike swi boha ku ni tlela a sitting room. A sitting room liya ni hetelele ni sungula ku va na challenge ya loko mi kuma ku lava va ku clean va ha ri n'wana wa xikolo mo se va faneke va suka va cleanini before va ya xikolweni nampundzu. Se mi kuma ku va pfuka hi vo ma 4:30 va kha va lava ku clean. Se swi ni nyika problem hi mhaka ya ku a swi vula ku na mi 4:30 ni faneke ni va ni songini ku endlela ku va kota ku cleana laha ni tlela kona. So swi tekinyana nkarhi wo lehanyana kumbe vo ma 2 months. Se swi za swi ba mikhegula va laha mbilu ku no miza loyi phela wa hlupheka hi ku u pfuka hi vo 4:30 ene se o endla vujulujulu lawani. Why a nga suki la a dining room a ya tlela a bathroom ma. So bathroom ya ko a ko va bathroom leswa swa ku i xikamarani xi ngo lo akiwa ku okay ku ta va ku ri bathroom mara a ku nga ri na bath a ni swi tivi kumbe xi vitana yini lexiya xa ku hlambela ka xona. Se mara a ku nga ri na lexiya xa ku hlambela ka xona ku nga ri na bavhu leriya munhu a nghena na bavhu ra yena ra ku a ta hi na rona hi le handle a fika a ti ndlalela rona laha ma vo. So va ku swi nga va njhani ku u ya hamba u tlela le bathroom because laha ku u pfuka hi 4:30 and ku ri ku u fanele ku ya preparela ku ya xikolweni hi vo ma 7:30 because xikolo xa hina nkarhi lowu a xi nghena hi 10 to 8 and munhu a ti hlambela 5 minutes nyana. Se a kota ku tiyela xikolweni ene mina ni tshama kusuhani nyana na xikolo ma vo. So va ku swi nga va njhani ku u ya tlela a bathroom. Se ni pfumela hi mhaka ku na mina a ni nga ri ku enjoyeni timhaka ta ku ni pfuka hi vo ma 4 nampundzu. Ni kombela ka vayingiseri loko va lava ku twa ku kusukela laha ni nga tlela a bathroom ku ya mahlweni swi endlisi ku yini va yingisela ka episode leyi landzelaka. Mi kombela mi subscribe channel ya hina yi le kuleni swi hi khoma kahle leswi mi nga ku swi endleni mara yana ni mahlweni. Inkomu.